Ir-rebħ tal-Kampjonat Ewropew tas-sena l-oħra mit-tim nazzjonali tal-futbol Ingliż tan-nisa ħalla impatt pożittiv ferm fuq l-aspettattivi tan-nisa, partikolarment it-tfajliet fil-futbol lokalment. Fl-aħħar żmien żdied l-interess tan-nisa biex jilagħbu din il-logħba li tradizzjonalment hija l-aktar sinonima mal-irġiel. F'konferenza tal-aħbarijiet qabel il-logħba ta' ħbiberija tan-nisa li ser issir il-ġimgħa f'Malta bejn Birkirkara u l-Manchester United, il-coach tat-tim tal-futbol tan-nisa ta' Birkirkara, Jose Borg, qal li din il-logħba qed tkompli żżid il-promozzjoni għall-futbol tan-nisa lokalment, tant li l-biljetti huma meħuda kollha. There was a big promotion, we pushed from our side too, so it's a good promotion for women's football and I'm very happy with the end result. Meta mistoqsi dwar x'impatt kellha r-rebħa tal-14 il-kampjonat tal-Euro s-sena li għaddiet, il-coach tal-Manchester United, Mark Skinner, qal li l-aspettattivi huma kbar, mod speċjali fl-Ingilterra fejn il-kampjonat tan-nisa huwa kompetittiv ferm u m'hemm l-ebda tim illi jiġri bieħor. In England, it's a huge impact. I mean, in so many areas, in expectation on players, expectations on the eyes watching our league now. I still believe ours is the most competitive league in the world, especially that any team can win on any day. So that's always difficult, but you know, we talk about investment and the opportunity to invest. I think all eyes are on it. It's a magnificent moment for women's sport, and I'm pretty sure I'm not going to talk for you, but I'm privileged to be a part of women's sport and the growth of that, and long may that continue. Il-logħba bejn Birkirkara u l-Manchester United ser tintlab il-ġimgħa 6 ta' Jannar fl-Istadium Tony Bezzina raħal ġdid fis-6 ta' filgħaxija.